Hey, Sylvia. It is time to catch Santiago family. Santiago, I don't think. The simple question. Ubai, send me who I'm wedding come. Timpasemi busa say wo hu Santiago, wo hu Santiago. Enkomo be ne nkomo be na odi ya me din pie mu. Timpasemi hu. Na say wa hu say Santiago dem ne na. Fitin kwabem ne edi agro anti mi mo bibi ka kire no. Ye ni edi sia ya hu nkomo ne ne hiase bia fine. Ye ni hwe ka. Ya me ni didi agro bi. Na na asem nye papa na fatu be. Agro be na ni di. Me pese me hu asem pote ni agro pote ani ni dia me din ba mu ana se na tenga no edi ba mu a wo kwaka fa me ho. Ano na pese me hu. Ah, ye ndi atinga hu nkomo. Atinga hu nkomo edi anso bebusa me se me hu atinga na me se mi wo kro kasim no. Na girl yi busebusa me se opese o mbra hobi. Nti ebe se ne yira no ebia obi di likokro kasim. Etimi atinga hu ayi de mi nim bebi amiko hu na apart from that ya hu nkomo na ya yedidi. Ah, eja sisi bia fine. Na me atinga ne hu hia mi bi na me ne Santiago akoka ne ho ate. Na yese me nua na nkasa na niemo ho sem no paso ye kire me na afefufura ye wura mu paso de chie tata me no. Atinga hu dam ewura nitim. Unia na obo dam hu e. Ona ma o show bi atinga. Enche be krom afokoma to ni dim. Atinga na ada ne nyum nom de sa ase frafani a wa ba atinga. Onse ansemi bai utu ho anamon. Men so my imagine say be tu ho anamon. Sere be ya asumdie betena fi. Nti me ba ho no ma wacha sese makọ Santiago ho na kasa. Ama ono na kuma aye bafo. Ya me anim ni me ba ho. Onso wa ntwema no anwofo. Wa yen se be ya asumdie be fi na enipa ho hia nti na atenga betimi asan ba fi nti. Onso ka obe follow the American. Nti on se ensem no so akoye wo ana Santiago nyaba no mamalu. Nti se maba wo ho makọ Santiago ho na munyina makoma abafoma na ewo se mekọ mamalu nso ho. Ana me yese ne se be ya asumdwe benti ma nko mamalu ho. The H1 dem de mani ko hu ye no. Otiti no ogum so ono no sa no. Mesrimpo. Unia ne dambo oba nitim no hu ye. Uhu ze eba nitim. Mo anchi na amfa na nko psychiatric hospital na say pastor bia ma na mbo deliverance ya. E na obetie si prokese kwan no ye atinga na ada ne asa. Ti se kom obi afa ni jimijimi. Atinga. Usha na jimijimi atinga. Sa na obi afa no. Otu o so nfa wo nansi fom. Na wo kwa mini wo nye mresa. Unye oba wo ye mre. Ai wa ma atinga we ede na adwin we ama unya we aboda ma afa nitim. Uyo bia wo nye mre. That's why you lose. Ama unya no. Me ya. What the message just wa ma me ho. Ha. Santiago fa na ya atinga. What the message just wa no ama me. Eni e wo be no amu. So kwaram de wacha wa. Amika mi ma kwenta mi waste me time. Eja woni Santiago mu mienu obi ehira ne yanko a atinga. Da be na mehira ma mu nka atinga wansa meka yenta stem a kire me ama maka bi. Oh so. Me na we me. Wa bodam ko krekese kwa ho ba bia ni we sesan ye. Atinga yira wa yira no. Eye Santiago sister no mamalu. Ono na edi sagman. Dem di mani to fom no mahunu no. Onse me ko Santiago ho no. Even na nakoma wo so de but me hu saa actions no ewo no. Ba ni nua ba no dumo wadi mo ni fie ho no. Me suspect no nti se wo po bi a che na enti Santiago. Kwati mamalu. Sa wo te mamalu a asumdwe na ye pese ye hwehwe na atenga ba fie no. Atenga ba fie. Sa wo te mamalu a kawa no. Atenga ba fie. Kawa no. Cause oba mi fie ho e be threaten me. Nti ude waka amate. Me Sanku police station ho. Aha. Me Sanku police station. Yes.
That would be the best place for you to Sanko go. police station. That would be the best place. place. Me. Say mini ano see pe say de ben atitudie mu jadodo basa ye de damre de ben just nsem bebre. Oh, na am say saa. Me ka chen say me mani hu so trete me. Nti wo de wa ka ma me Sanko police station. but So dem da. but yen say what ne dia e to betwa atenga be fi dem da say. So de this be me mo aso ati but e bi hia. Okay. Na kwani umura de ananya ba kwama de o na safwana we Santiago safwana we sama no apesiesi wo mi so ba be safwana we biema na mkwa me kocha awia bom hotetem kodwa somebody can catch us if you know no can boko say ada say ubetu ana say me metu but right now ne there before say me break down we am wo wura mu no chisa oni atenga ewa asa na me bia mu akọ inside yes apa there Santiago ko no betimi asa akọ back Santiago fakin no be gate no na me ko relax wate na bebe me free ban makoma na da yie wate odi ato yi ama ba me de ne de na yie ahyase no me no ka ne boko ba se maka ne boko asa odi me nsemu di agro like you take my words with joke, you take my words with enjoyment, you take my words with pray the cartoon. It took me like a cartoon. Then you pray me. Santiago, be a gate in the moment kwajema home. Would you never know what Cassatin we are back as such in your bear my order? Sir, pepe, because me no cannibal call. But I said, you pay my heart. You use my heart. Don't pay my heart and I'm the biggest. Me get back. Me get back. Get back. Me there. Mammy Kino. Keep back. Kino the biggest Mammy Kino. I said, when I'm a catcher. Miss it. Hey, Massa, me janam the Mammy Kino. I didn't know person, me person no baby kikikiu. Me person me ni nua be mankasa. Enti me hia nua be ma, massa, me nu kumbe be me free ba my wild. so wakoji. Mammy Key, Mammy nkwada mo nkwada. Wako abontin, you go out and enjoy yourself and you come here. Santiago. Me so me hear me enjoyment. I need my enjoyment. Me hear makoma. Me hear makoma. Only say makoma na dey agon. Only say makoma na dey agon. Atinga way. Oh. Atinga way. Me fakiri mama me. Santiago, bege ti mama nkwada o. Se me check my dream de best am dey ya wa na me home na ye me yase ba bia ade kwei emwa Nti try. enti fakini mama na me nko Me fucking be amount never amount. Maka cho say efia na ada say ubetu. Ana say me metu. Ba say de ubetu because me anhu atenga. Ha. Ese ko patinga wa hin na me o Me say ba bia abekwa. Bese ne ko be gate na me ko Bese ko be gate na me o Me gate bia. Bese ko be gate na me o Hey. ene esa me hwachi o Bese ko be gate ma me de hwachi o Hey, me de pim daddy anymore. Bese ko be gate ma me Enye ma me fa. It's ready for me. I got brand new love. Lord, give me love at the present.